دیاری باکووری کوردستان سەردەرجانان لە ئەستەنبوڵ کۆنسێرتێک ساز دەکات کە کوردانی ئەستەنبوڵ بە دڵخۆشی و جۆشوخڕۆشێکی زۆرەوە بەشداریان لە کۆنسێرتەکەیە کردووە. هاوکارمان فەرهاد یەشار لە ئەستەنبوڵەوە لەسەر ئەم کۆنسێرتە ڕاپۆرتێکی بۆ ئامادەکردوین فەرمون بابینەرین. Stranbêjê Kurd Serdar Canan îro li Stenbolê konsertekî li dar dixe sedan Kurd ên ku li Stenbolê dijîn ji bo ku Serdar Canan guhdarî bikin têne vê derê. Ew ke cara diye ez konsera İstanbulê dikem û hêvîdarim ku şevekê xweş em pêk ve gel bînerê xwe gel temaşavanê xwe pêk ve bibihorînin. Me repertuarek xweş hazir kiye bawerim û çend stranê soranî û zazakî û em bêjin yê kurmancî û her zarawayekî Kurdî me stran hazir kirine û hêvîdarim ku bi dilê bîner û temaşawanan be. Belê deriyê konsertê vebû sedan kes hêdî hêdî dikevine hindir bîstekî dinê jî Serdar Canan wê derkeve ser dikê û konsertê bide û dest bi kulamên xwe bike ji ber vê jî gelek hem nas û dostên wê hem jî gelek kesên ku li Stenbolê dijîn bo ku ya guhdarî bikin hatine vê derê niha herkes ciyê xwe de rû dinê û piştî bîstek din jî wê hêdî dest bi guhdarkirina Serdar Canan bikin. چند stran bu zimanê Kurdî, muzîka Kurdî gel serdar bibêjim ka çawa biçe ez nizanim û hevîdarim millet muzîka me hez bikin. Yani cara duyam tene İstanbul'u. Gela hoş derbastı bitti. Em gela kelacanan. Bajarı me ve bajarı milyonan Kurdetayı hema hatine gela hoş derbastı bitti. Em jî kelacanan. به هزاران کس وی گاوه وی دریه اوش جی سربلنداتیه که جبو کردا همیا جبر کو ایرو که کرد زمان خو خودان در کون هنر خو خودان در کون چاند خو خودان در کون اوش سربلنداتیه که جبر مو همیان يعني ولكن etnomüzikolog و هم سوران او هرم سورانی واندران همو کاور دکه لطفی باش بو. Em hatine konsera Serdar Canan dengi ve müzikavi rastıcı emper tercih benim. Havale xora milben davinakin kele canavinakin. Adın 5 بیانی زندانی کنه داجک چام بید بومه بینه دستک چیانی ما بهیز کو de شانوه که خوش به جمعه بجه و یعنی پک بینه امجی به هستین هری هندرین ما خواست تولی به شانوه ببن. Sedan kes konserta Serdar Canan guhdarî kirin niha jî rabûne dîlanê. Ferhat Yaşar, Fırsat TV, İstanbul.